Kay wo kaksigin kat siklalak ke belsing I life ngan ganda fo kasha si mai tari ke kasinge kawia nasben de pa inakalimila askasha si ma we been a kasha dumata ke COVID-19 nge ngalek ki internet ma akalimila esafla mising na sinwet ma lang siya apply na ke skila kain we eligible na ke an nakasha singe akalimila lapan ba tausin sifin kom eligible na ke pangan lapan mani sige kasha singe milo sa akalimia tasakta aspe shikasak milo sorela la komeka ko flashi pa din lom suman in the algela dof kolam 1% ki del bangon federal poverty level kanman pa lun lom singen metlan teorela yok di kita sin lu lom fuko ki laban mani matakan na yuwasan dasakta ane fa ko hingi dasakta kesi penasha nga ale encourage go was akay go was ma lang si we apply na keskian ashmet lash we round si matari ki masaf lagi December losis check lalosan ki January labana na king akademian ki tausin si melo sa ini na kian kung sum na ki service this is like the survey ash masi milo sorek makin application si padal kiye in sang kasha nge na application singe kung kan diyak pa na post pe ki page singe ko sin diye ilalak kalim ye we link ma ashkean kung sum na ke nekla lapasi mga fakapangen idal fakla pange timeline lalo smilo si rek makina kung sum na ke page singan siya nga show pe na ki link singe kumingan diye na takay tin singe kumingan dila me pangen en si makumkan sum ke computer duman insang connect la pay kumkan wis kaum de kain isa na ilman na sinmet na kayo makain sang na silos madeng resuman yok na ke personal information loman connect la anag legal name loman address loman kung make sure kung sang telephone number loman na ke in makalim sang si emailan dahil ko flash ko wiki telefonan sang email loman na ke application loman elosin kain contact ko in modelos kan bangan ko at deadline laan panangakalimbingan ele safla misingi deadline singan kadinetala me masinge del samsam kin ma fin kum kain eligible na ke wadaw sinsi awa kos na mapalalange masinge nga na fakrak misinge inakalimila masinge ne fale fini fastni komisyon la disbursement kan evat ka kitchun den tolngo nasum nabangan kya sa si malang si akalimige pelsinge ya video na todo si pangain kain akalimi masimas yoros I've tracking galams you was. I should baska cling singing ego sing gandiye. Manling si mapanit engan. Na naknasang kayo model siyak siman. Naki personal information loman. Cell phone dumandagan sukawi. Email address loman. Sinshagin ankan takake we kulutuan ka nakatayan palakyalam mamainin na yapaki kasha si ma kasha yakos ki personal ki insurance alam si fap ki pelsing ko lang malap si was na kayo manakla service ma tau yaksin ken wama kad nasi si was ki kasha ki lakin na kasha madari mama ko usvindi pange service ma elosorek magun sang ko na klan na kum na widari
is fak na kikoshmasya. In neckline personal information luman kayo wake mga beichingan na kung dati po kisin siya kumadal siya kaya la kung daw is koshmasya outcome mo na udali na kisin siya tingkumin na siya sinmat kikan wang kain wala appointment lom kain mga kayo wang sinsiyak nga left stress sinsiyak na ikos po ang ki me surfacing ang kikom neklan nang halong si fakto malap na siya usna kayo ma wikat kasi ka din kan nekla nagikos mas singa dila siya nga wis kasi nga kasonna ang mga taas kayo nga pa na nakalimin na ki kaya si mask nga kipetsi nga kusin kan we apply na ki Pingo sole e bangan masikya ingase kumus kele akalemi pa nasius mama e pange mayoki sam lokke lensing ya inakalemi la kum pinavasne we iskasa chinge e pangan la pao pela akalemi manasu a requirement kyan ba indalakala tawasin dolam fuko ma pos oralan lom siusan Evine aşkısın siya, Moises, in banka ng balungan, bigay message, at flogon mga euros. Kalabangan kasyo, us maparin wi sigayan, ebangan na pantin ko us kain, we approve ke, etausin siya, pa ilal lima los kan kasyo kom ke, program siya mga Washington COVID-19 Immigration Relief Fund si Klamala. Klogingat ka na itay level. Klan si God.